coba. Ting, karate. Ngomong rata kan? Oh. Mamang itu kan ada maling susah segari peceklik boro-boro susah pokoknya sing ada muslah ke sawah apa? anak dari putri jero pabrik kabeh Iya. ngomong-ngomong soal semen 3 roda sira ngomong-ngomong ke ngebrang ke gembrung ngegandengan uang kenek lagi apa tau? Kita? Iya Kita mau lagi dodo. lah iya bener kita mau lagi ngadep Iya lah bener sira kok si sadar mah. Sira kini kenek ngegembrung ke lagi apa tau? Kon lagi kita iki. Iya Kita iya warakakan aja. warakakan baik Oh, warakan. Bayar utang. oh bayar utang Iya, nengkang sermana. Bapak sebahajat Iya. Bapak sermana Iya. Kita ada utang. utang Iya. pirang gantang Sepi mau. Udah kada mabang bungkus. ya tuh kita sirah mau dibaik sirah mah setan doang Alhamdulillahirabbil alamin petepung lawung Pak Amprok jongok ya orang sadang Iya. sasadang seorang kedung laban Iya kok. sabrengkok sakabeh sedayana Kabeh nih. kabeh seputere Iya. nih kenalin Apa? Marvel Kohor be. Anak si Rebo Bejing Marvel. nggak tahu dirimu padaku apa selama ini kau berjumpa dengan Waduh. wah itu gawat wah Marvel bagagak. Jeh, ganteng Aja Marvel. Getik Gendit. kenalin Siapa? si boy Si Bojing ngancok baik sih lagi. sirah gara-gara nela menurut di bel kita ngomong mata teka Goblok. di bel bayar reng lagi ini ngerawak nih Aja si Boy. aja si boy Orang pantes. si boy megagah Agak. kita gagah gari Iya aja jorek. hijau ada pengidu wah Genti aja iku. ya gak genti di si boy Iya. elfu sekesi Wadon. waduh Gablak. orang di gagah temen ya genti di elfu sekesi Genti maning. genti Iya Rom. Roma Irama Roma Irama mana bewok ke dusun. mana bewok Iya. mana Lah. Hebat. ih kayak ada melaka Kasih malah ke bewok. ih Duh. waluhu genti Aja Roma. aja Roma Ya, siapa kok? monyet ucul Nah, cocok. kita jadi monyet sih setuju Gak tuh setuju ya, sama. beneran Setuju. loh dari enakan jadi monyet Dah, leban dia nah. Jay, orang mikirin utang, orang mikirin beras, orang mikirin belanja. Mangan anak singa gaen. Coba lamun siram mikirin utang, ya siram utang numpuk nih warung. Tahu? Coba. Patene di peterjone. Hah? Di patene di peterjone. Ditane ki? Heeh. Riren kabeh. Riren kabeh. Lamun riren kita ne premen. Panjing. Oh, jadi kita nih pada riren. Mari Ren. Kita nih kon kang sermana. Iya, maksudnya kita arep ngobrol, curhat. Oh, arep mamang kalau kita arep ngobrol. Duduk ngobrol. Hah. Pasti ada bebetet nganane kok. Ngomong-ngomong. Ngobrol, curhat masa lalu. Duduk ngobrol duduk. Duduk. Tuh, Mama ngomong, ngomong-ngomong tuh. Pasti semen maning bae sih mah. kan mama ngomong. Iya, Eh, tuh. Kita ngomong. Iya. Ngobrol. Ngobrol gare duduk ngobrol. Ngobrol. Iya, Kita ngobrol. ngobrol kah? Kita nih riren. Riren, Ya wis. kon enak. Riren dipitong. Woi, Riren. Waduh. Bermandiar mari bae. Nu aya di kono
Kita mari kondiren mariren. Terus. Ih, bongkan sapok kondiren. Riren mau belum riren. Ih. Sekarang kita joget sira riren. Kita mah kondiren mariren. Ora. Ayo terus. Ora ih. Terus. Riren. Iya. Woi riren. Iya. Raja lengekin. Mau cilik sikit gede. Pasti. Riren wis. Beneran. Wajib. Riren. Tarik. Riren. Kecapek-kecapekan diri. Aku pegel dengan dirimu. Terus kita newis Rin, kon apa? Arep ngobrol kita kalau dewekku. Ah iya. Wih, Masa, kesuk. iya kok. Ancok nih di ini lumut. Ambil pakai diwakai. Jangan mengisin-isinin kepada aku sih. Sudah jangan cerita, jangan ngancok-ngancok. Saya malu. Iya. Wes Riren, Wes, Sira lagi utang, utang. bayar kita lagi bayar utang. Lagi bayar. Iya. Ini Bapak Sebul Hajat. Iya. Bapak Sermana. Ya benar. Sing wingi ngokok bae. Oh, aku peranten ya. Papendak ning kana ajar kelingan. Papendak ning kana ajar kelingan. Kita gak apa nih masalah. Rajin deh. Duduk. Apa? Boro-boro rajin kongkong kita. Hari kono? Ngekone dewek kayak kudu seilah. Ya jarak lingan kok. Wah, pusing kan milu keglati. Ih, setan terbocah ku. Orang buku gitu kon glati wedus. Mau serba anakku mau pinter kode. Ajar kelingan tom. Ngendi? Anaka. Ngomongnya. Ngomongnya. Jaga apa ki? Masalah apa ki? Masalah duit. Duduk. Apa aja? Masalah apa ki? Beras duduk. Masalah apa tuh? Alasan ada makan glati wedus doang. Kebina-bina temen. Kita kana pira mau nonu wedus Ya. atau anak papa. Sekin aja. Sikine tinggal siji. Sing telu berarti di tangan semerah. Setan doang. Mau wedus siji pakai glati desa RT. Ih, kita mau kenal sing maling apa? Sira wis kenal. Ah, Wis kenal sira kalian kita. iya tunggu. Wih, turun kenal. Warakan deh. Kenalin. Bapak. Insinyur Dr. Andes Milenium kaklepakan kegerubukan kekerusakan alias Muster Compreng tong. Iku arane. Mang Compreng. Hei, dawat teman. Deh. Sing aran sedina-dina apa ya? Sedina-dina. Iya. Insinyur Bos Tommy. Wih, bosok. Yeay. Tiba. Arep disambar geluduk mak wadina nih. Karena sirah. Nih kenalin, Mang Compreng tong. Compreng iki. Lah iya. Wah, iya ya. Deh. Kenapa nih pendir? Wih ko. Kena kenceng pasti dan kono ku. Wes aja briefing kita arep nggo sarung dipik. Arep dandan. Arep dangdan. Iya, Ini apa? kayak nama isin. Ini kayak nama ahli ibadah. Ali ibadah kabeh park masjid. Iya. Ning kono ana mushola, mengkanan gak Jumat wingi kita paling rajin. Jumat wingi ki. Deh. Pantesan tak gelati-lata. Paling rajin. Wong-wong madrung pada teka jam 11 kita mesti tangan 6 mesti teka. Ning masjid Ning masjid. Oh, ngawirin dingin. Boro-boro wirid lamun wirid ana tasbihne ning jerone. Oh, ngaji. Ih, boro-boro ngarep ngaji wudu anak Qur'ane. Oh, salat dingin mamang salat hajat dingin. Salat apa? Salat wong-wong durung teka ka mamang. Salat ning kono wudu kita ada wudu. Lari kono mamangnya tampil iku. Kita ning kono punya onggeng bae bare. Ning jero ko. Ning jero masjidku. Lah kok lari kono men? Kita ning kono. Iya. Kurang weteng. Kita mabokan. Wis aja briefing. Arep nggo sarung. Cintaku pada. Cintaku. Ana si cinta. Ana lah. Beneran. Aja sebentar. Salam tak. Wah. Sarungnya bebes. Waduh, pantesan Karin aku wong wadon lah ke sarung. Iya. Sarung menung sotek. Lah iku nyemplong nih teteng masuk. Jak kita ki wingi betek gawe kini penebong ngejahit. Lah iku Lah. kok kejahit cuma kayaknya. Woi, salah ngejahit kayak wong penebong gimana? Sing bolong ora dijahit ya. Sing bolong ora dijahit, sing rapet dijahit. Wis dingin.
Dia akal-akal be. Sudah kalakal be premen kalah. Mancing. Leng gede. Cilik komo-komo sing cilik digelar sing gede orang mati mancing. Aduh, Bapak, aceng kecepet. Aduh, Bapak, aceng kecepet, Pak. Aduh, enak Waduh! Wih, saya udah sini lagi dipitrain, kamu mau digepuk-gepuk. Ngomong mah ahli ibadah, ahli salat, Woi, semuanya tuh becus. wih ini siapa sih imam di masjid? Siapa? Siapa coba? Siapa coba? Duh, kita petakun ira. Ngomong kayak wong iya. Singatan siapa ini? Siapa ya? Siapa coba? Dek. Ya. Kami lewat noy. Siapa sih lewat coba? Sompreng. Ya, deh. Kok kanco? Jangan dising-seringin sih. Dalam orang becus sih kok sarung. Duh, kayak becus kesiran nih. Oblok bahasa. Ya. Dasar anak sirebok doang. Mbak Jojo, anak sekemis. Woi, saya udah minggir. Apa kasih sukun? Ya wong mawon yang modern mendak mongkon sisu. Ada gak jangan bekas sisu. Sudah kamu yang minggir-minggir. Sisu. Wong mau kak cara pimpinan. Wih, lampunya baru muruk. Wih, uang tadinya matinya lampunya mati di padam. Pimpinan ngomong bahasa Indonesia. Mau. Iya. Wih, lampunya baru muruk. Wih, mau nih lagi putus rasi. Saya yang minggir. Ngomong kita kak. Oh, pasti. Dari pasti nilainya gede ya. Oblok dasarnya bos. Kira stoblok. Mereka mendak kita mengajari sarung ngejala. Mungkin salah pengusiran itu. Iya kok. Harus makan kan analeng itu. Iya kok. Kan bolong pun. Oh ya, aku ajak pelintahan enggak, Mak. Rajin temen siriku. Gua kan sirah ketemu. Atau dibenerin mau kolong tangan atau kolong sikil gari. Jendol mana nih? Pantas kayak ada sirah cendol. Oh besok. Sayanya masuk. Masuk ke situ. Itu. Kalau sayanya masuk, mancing. Cocok kali konon mah. Apa nih, Bet? Bono. Gari, sarung air plemelo. Goblok sirah dimaki. Dasar enggak. Anak mau cukur dulu sirah melo. Wah, ini letrek. Mancing. Ngomong baik dengan arti orang sarung. Balas baik sirah. Dia baris dari tangan nih. Harus sirah. Remeng. Woi, hampir saya jatuh kalau jatuh tiba. Aku tadi nama biarin biar kamu kejoklok. Siram lagi nih karena mau sambar gledek. Gocek di orang belakang. Hah? Remeng sarung sama orang kau malah membuat temen mah. Harus sirah nih. Woi, jangan dijorok-jorokin. Kamu nyara ke depan. Saya ini rada kesiniin. Woi, masih Reiki.
Titip. Ang Dharma lagi bobo. Hari kalau kagesrek kapan ya? Kagesrek jadi dipatok pedus. Perang pedang kayak wong penuh. Enak dari. Doi, kalau kamu nggak percaya, kesiniin. Kesiniin. Si bengkok. Oh, Rene. Sarung kita mah enak menyonyot. Jajal. Aja di mandang jore sarungnya. Mana gerombengnya? Mana robeng itu. Sarung, masalah sarung. Sarung peperan kalian tak pernah enak. Perasaan kita wong teteluk petang-teng. Woi, aku nih cara-cara mah putih. Bengi doang. Alhamdulillah. Ajur kabehan. Sarung enak. Woi, cak mak kelunjak. Di zaman mengenai bos, ini punya sarung. Dusun nih lagi mana? Sirah kok aja dusun nih sarung tuh. Sirah kalau sarung tuan sarung. Orang kegabung sirah sarung. Tuan sarung kan sirah mah. Lamun sirah masih cilik di kemuli apa? Lah iya berarti tuan sarung. Sarung aku enak. Ada beribin. Berit wirok nguyuh. Ya enak. Ada jajale. Ada di kono gimana? Ya kemendak kita mending gulung sirah gimana? Tangan itu kepaplan gimana? Aku lerara tidak. Bating. Itu nyonggak juga. Lawas orang gua bakal sirah kita. Bos los. Woi, hari banyak kan nama gampang. Gampang, hari kecil kok. Lain nih bos kita nih kalau tak kelas. Loh. Yang makanan itu kelas. Loh pada busuk tukar bang. Bodeng ning katen pada busuk. Kuati temen saya mah. Kenapa? Hoi, prime itu jauh enak ki sarung teh. Aku dulu kejak menang tangan ki. Dirasakan. Kayak arti teh ki. Selain di tangan ini kasih lurus. Jauh enak. Kita dulu lempenin ki. Bengkok sih. Apa sih ini kali? Jempolnya orang wawu krono. Apa pada jempol teh. Terus bukan kayak itu. Ada presiden. Jangan makan makan kijing. Ya. Rebab putih. Ya, saya kaget sih. Waduh. Enak ya. Enak. Odar sih. Odar sih. Woi, bakul ini nyonyok sarung bersama. Si bakal kau. Pengen direbabi. Batu rumah. Iku tinggal laga jempol ku dipit ku. Mereka kul. Tenang kul balik mana jambu tetap gawak akan. Ayo kul. Marana. Ada beribin. Kul. Oke. Bocah cuma gubrak. Oke. Mamang maning kene pada nabuh bae ya pada banyak bae ya. Kayak kita maning kerawang orang nabuh-nabuh mang. Bi anak tak kasing 300 sing 2.400.000 bansos. Anak maning beras sekarung mata kita menuhun corona. Setan corona jadi nuhunaken. Boro-boro bilang aja nuhunaken ting bating. Udah kemendak. Mana? Aja ngomong ngudus ya. Iya kan? Kita tukar. Wih. Oke, kita mau ngomong-ngomong lamun laka banyu panas mah. Namun lah ke banyu panas kalau ngomong-ngomong. Mau ngomong-ngomong bisa. Yang rebab. Ngejedok. Pina temen.
mata kita manuhun corona. Pepatah kayak keruhun maning kenuhun maning. Parah kuane mesti aja. Lah, rek. Apa? Nanya kok tebak. Aja jangan lupa. Solok kantong. Ya tuh bilang. Wah, oke. Lalu, pengen. Siapa? Kita. Dompreng. Hei, Kayak di rambut ireng, mama. Labe yang segala ya. kita mah hobi ngambil dokter sebentar.
Pengen sakit. Ada. La ilaha illallah Muhammad. Kusi bola hajat Pak Adil ngagain yang mamang lu. Matak akhir rezekine ge wong sing hajat mah. Tuh, semono iku tembek lakine doang. Alhamdulillah. Iya. Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Si bola hajat kok. Semoga-moga panjang umur waras badan. Amin. Diparakakan rezekine diadokan belaine. Amin. Semoga-moga si pengantin diberi keturunan. Amin. Lamun sakinah. Ngagawa wadah pemerintah TV. Wih, wong edan ta. Sakinah Sakinah. iku pun gawadah ku. Oh, sakinah iku. Sabaran kan anaknya kan. Wong mirip kon rabi kita jengunan. Dah, diburi ku ne. Wong arep ni rabi pada banyak si Santi. Atuh rabi kita si Santi. Wih, iya benar. Wih, doakan baik ku. Doakan bes pengantin nek. Semoga-moga Sing waras badane. mulus rahayu berkah selamat. Amin. Panjang yuswa. Amin. Panjang jodoh. Amin. Sing janten rumah tangga sakinah mawadah warahmahnya cu. Iya bener. Atuh si bola hajat teh. Tas ngeluarakan itu ini iya itu sing enggal-enggal kagentos aja. Alhamdulillah. Sing gede derajat teh sing hajat teh. Wis hajat kita berangkat umroh. Alhamdulillah. Iya. Lamun is umroh munggah haji mani. Iya. Wis. Hajat tanggung doa. Bang. Wow. Siapa dia kiprek? Wih, iya daripada abangnya cinta saya. Mana? Mana lagi? Wih, kerasa ki mampu nanti. Rasa ki mampu apa ki subuh-subuh ki? Preng. Wih, kok kenal tuh? Ame-ame dilalang kupu-kupu ditepok biarane biar kenyang kan susu. Buset udah. Masih ramah kecek-kecek tolol. Masih ada sih. Salah posisi. Oh iya. Belah kene sira belah kanan arah sawah mah. Wih. Ame dilalang kupu-kupu ditepok biarane biar kenyang susu. Guys. Prek, coprek. Wow, sing hajat marah maning betul. Pengen. Wah. Oh. Pak, Pak Saibul jahat. Hei, Apakah? sibul hajat. Ya, Bapak Saibul jamaat. Orang bisa ngomong Saibul hajat. Bisa aja, Iyan ki bocah ke kita kan mangan kincang. Tuh. Kung bapak hajat si bapak si berjahat. Ambil siapa? Iya ya. Sing tuku semen siapa? Wih, ya neneng semen-semen itu kuat. Hei, sing hajat harus menjabut pistol. Wih, Siapa ke bocah kiaran kan orang pelingan kita kan. Sira durung walu. Kuku keke. Kayak uang tolol. Wabu dusun. Ya durung walu nih. Derek. Komen. Pak, Ih, sekolah sama bapaknya dusun. Pucuk. kita arahnya pengen weruh. Iya. Kenyot bae. Siapa? Kenyot bae. Ya aku kenyat tuh. Tuh si kenyat tuh 324 tuh. Woi, iku mah rokok Samsu tolol. Iya kan pasti dia makan dari kawan sama rokok samsi ya. Aran kita geblek. Oh si Rara ini si kenyot. Preng. Woi. Nyot. Nyot. Preng, kenyot. Kenyot sini bocah. Setan lu. Dewek, apanya? Atau enggak yang sudah mendiri kepadaku. Al-Fatihah. Woi, si Reiki lagi apa? Nih kene ngeberi bini desa wong gini. Kita mah dari utang. Utang
siapa? Ke dutang ke bapak hajat bapak Sarmana. Emang arane Sarmana? Lah iya gua wong ente kan makane. Oh. Dulu re Sarmani ta. Iya aku nih Sarmani. Oh Sarmani ku salmarhum. Oh iya kon. Woi orang weru je. Ya sira barang turun kene di pocong itu. Woi ada sih Udi. Enggak sira. Apa nek? Ayo udah kok lagi ngobrol mah. Ngomong-ngomong Sarmani. Iya. Kalong siji. Iya. Akhiran siji. Iya. Tapi almarhum. Iya. Sira ini ini lagi apa? Arep Kita arep hiburan. Oh, ngehibur bapak sekolah aja. Ngahibur bapak hajat, ngahibur aja setengah sepotong. Iyalah. Jauh enak. Hari sepotong-sepotong murah enak. Iya. Dibablas kendek kabeh. Iya bener. Pengaruh wis mancing kabeh mah. Wong edan ta. Tolol. Kayak sira mah pikir anak dusun bae. Emang klemen. Aja ngeres. Emangnya? Embu mancingnya kemancing ning lawang. Oh iya bener. Ya beneran ira kalau wong edan mah. Bisa ngelaku tau. Wow. Biar aku sirah. Itu bisa lah. Beneran. Sambelado. Dah. Lagune Ayu Ting Ting. Aku nih sambelado. Sambelado. Jok. Baru bumi. Apa aja? Aku nih sambelado. Wes alaka sambele ana si gadon itu ah. Semua kan yang ira. Boleh. Sambelado Sambelado. si Ayu Ting Ting kah? Si Ayu Ting Ting. Sing kata-katanya makanya Ya. ge. Sinyang kirut sejati ini wayang minjak. Iki. Ting bating. Oke baik. Saya akan menyanyikan lagu Sambelado Nah. yang akan dinyanyikan oleh gua. Nah, berarti bener. Hah? Bener. Apa? Pasti ngerenakan. Wis bisa coba aja pasti mau ngomong. Setan doang ya. Mana sing legok? Anak bong Masalah. menang brek menang. Anak Sira masalah. menang apa aja? Apa aja? Emen ki. Wait. Kok anak penguluku. Menang sih, nekerek deh. Aduh. Wih ngebaris nih kono ngebaris. Kameramen siap. Pada ireng kabeh. Woi, jero temen. Jero. Coba sirah kok. Sirah macam Hei, aja berimin. lemen. Kan merubah sih. Mau mah lagi di mana? Mau maning mana saya ini orang nafsu. Sikit ngiyuyun. Kencang. Apa Yun? Aja ngerusak lagu. Emang klemen. Saya mah belum nyanyi, baru juga saya jadi EMSA. MC. Ya MC. Ada harap ngomong masyarakat. Coba. Hei, lu makan nggak? Oke, para hadirin. Woi, oke, gua apa sih? Hah? Oke. Ku sing nempel ning iku kok ning tembok. Hah? Oh, ya beres. Ya baik, para hadirin, saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Sambelado yang akan dinyanyikan oleh gua. Woi, apa sih? Kurang sopan. Oh, kurang sopan berasal lagi. Ada gua. Saya. Nah, harus nyanyi mah jodoh sih kita joget kan? Oh, aku nyanyi. Dibawakan oleh saya, dia kan nyanyi. Atau iya nyanyi lah, kita joget. Hei, Apa sih? ada duduk sih, kata sing harap nembang. Kan mau pak kita kan ngomong kan kita sing nembang iki ya kan coba. Oke baik, lagu ini akan dinyanyikan oleh gua. Saya. Ya bener dinyanyikan. Dinyanyikan oleh saya. Woi, Nyanyi. kita joget kan? Hei, sing harap nembang je. Aku mau jadi saya. Aku ibu bos. Bahasane sira ajak gua. Apa kak? Saya. Aku yang bos nyanyi. Lah sira sing harap nembang tolong. Terus ada peribut iki bocah Ya gimana? udah ge. Oleh lu. Aduh, lu nyanyi lu. Lu, Ayo, lu lah nyanyi lu. nyanyi lu. Lalu, Hei, aja lu gal. kata
Rimbang amat bocah gimana? Saya orang gelem, lu orang gelem. Lah si Res ngarep lembang. Wes, merana ka joget kah? Yo, merana ka joget kah? Hah? Bahasa Jawa. Bangsa Jawa. Kenyot. Oh. Bahasa Jawa kenyot. Oleh kita. Wes, konon gua. Yo, siap. Saya yang joget. Iya dong. Iya boleh dong. Sambelado sambelado ati sambelado 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 lada Apa sih? Sirama sambelado jeung sang bango. Judulnya apa? Lah yes, emang ge judulnya kira-kira sambelado. Ai iku mah kuleh tanane ku laguna sang bango. Sang bango sang bango. Sambelado premen gak? Sambil. Wih, dipotong. Disembelih. Sambelado sambelado. Ya pasti dipotong. Sambelih. Dipotong maning bae. Kabeh kan si nyanyi ge. Woi, wingi ning Tangerang, ibu-ibu pada bagi-bagi kita siapa coba? Lemen, kita make turun si mobil. Ya klemen. Ibu-ibu pada muda kabeh. Sirata. Muda kita. Siapa? Fotonya hilang. Nyanyi mama keren ge. Lagunya ciptaan Magi Jack almarhum. Ya. Magic Chair. Asyik. Burung setan. Oke. Pak. Jangan kau tanamkan. Allah. Kau mengatakan sekolah kacau. Disangka lebih semangat lu. Sila nyanyi kayak ada tolol. Sair. Weh, gak ada sairnya kan? Coba. Kembali ke laptop. Balik ke laptop. Jangan kau tanamkan Iya suara pun. cinta noda hitam. Oke. Hanyalah untuk membuat penyesalan. Woi, suara Sira enak tapi blok itu blok Sira. Beneran? Iya, enak beneran. Bisa tak? Enak kamu menang mah. Joget. Yo. Ayo. Apa? Dangdut sing betul-betul makan nanti. Tak tuh, dang. Lah iya. Coba kita ngomong suara. Dangdong, dong. Ya apa dangdut itu? Apakah? Tak tuh, dang. Oh ya weh, taktung. Itang tuh. Tak bedok pinggang. Dari lama mau kan? Heh, tak tuh, dang. Dung. Woi, Rip. Siap. Bapak hajat tercapai maning. Boleh. Pak Hajat. Lebih baik putus saja hubungan kita daripada lama-lama aku mati tersisa. Cukup sudah ku mengerti apa yang kau harap dariku. Aku hendak punya diri
nembangnya orang. Klemen sira. Klemen ya. Kenapa lagu itu tadinya dinya? Digaya kemelang. Tadi yang kau beruji. Wih, bro. Itu mah lagu cover lagu. Duduk. Ki, dompreng, anyot. Lagu mah aja sing mokonon, wis ora aneh. Iya kok. Bocah saiki calon-calon santri-santriawan marawis, Merawi. posida. Oh berarti rubana. Iya lah iya. Kira-kira rubana nih. Kayu sebelah. Kulit sebelah. Terus Pokok-pokok imbring-imbring. Pokok-pokok imbring-imbring. iku arana Tuh, apa kau coba? Mang Sarbana. Tuh, baru kita gak kok. Apa dia? Si Bana. Lah, marawis batur mah. Sing make yoga Lagu kesidahan. Magadir. Si, Gimana? orang mana? Iya. Kita lihat cuma Coba. Madadir. Sekarang. Magadir. Oke, lagu ke. Coba. Magadir. Magadir. Oh, benar. Tak daftarakan. Makadir. Aduh, jungjunan. Tak daftarakan nang kita. daftaran. Atak daftarakan. Daftaran. Suaranya enak. Tak dokonan yang karantina. Nah, kok. Tak sijikakan kalau wong sing krona kasirap. Orang biru kita ngomong. Lu kesini. Woi, suara kendali goreng. Enak temen laguna seribu. Mengkaden. Tak gawa di Jakarta. Jawa. Tingkana ka, bareng karo wong sing akeh ka. Ning disiarkan. Bareng arep nembang pada Iya kok. ning karantina. Karo karang taruna ning kana anak bocah non Pasti. akeh ning kana. Pasti nang Campurakan nih corona mana? corona maning we. Si nyanyi kita si joget. Lagunya dangdut. Cintaku padamu. Cintaku si Reiki. Were anak monyet ya. Waduh anak beru. Yo. Dangdut lagunya. Musik. Iya dong, musik. Asik. Sambar cuy. Oh, dangdut. Asik. Oh, dangdut. Asik. Oh, dangdut. Dangdut maning. Oh, nuhun. Ada sing duwene ngacak-ngacak iku sing duwene iku. Oh, nuhun. Oh. Sini. Oh. Oh, oleh. Aja. Ya wes. Woi, nolong ngomong apa? Woi, hampura sih anak pimpinan baru kita. Nyanyi becus suara. Mampu ah. Ada ide apa? Saya kayak mau rumut. Iya tak? Yo, udah kemandang mangan lumut. Woi, yang mampu petek. Aja beribin. Iya. Entas mengendami. Woi, dami nama petek toh. Tidak aminin aku sama penting. Friend, sira nyanyi. Orang bisa. Cah pikiran. Iki arane si kenyot. Remen kita sih jarang orang itu aja. Si nyot, urus sira si nyot. Woi, siapa orang nira? Nyot baik, Apa nih? nyot baik. Ih, siapa sih mau melonyot? Orang melonyot kelenyet doang. Oh iya, nyot. Nyot baik nuhun. Selang sore. Ada dibarengakan. Oh iya, nyot baik. Sira, Nuhun. Lah, tujuannya nuhun. Remen. Kira mau Oh iya, wis arah. Woi, aku coba. Penyot baik oleh nuhun. Salah.
kenyot bae sobang sule. Sirana ngegaya apa nih kita? Sirana ngegaya apa? Ngegaya apa? Lah, nyok nyelukaran kita. Lah sirana ngegaya apa nih kita nih? Esake kita mau orang miluan. Misalnya ki, kain roti misalnya dewek kak. Iya. Ki, kita kan atur nuhun. Iya. Lah endi rotine? Jangan. Apa aran kan? Iya. Aran kita Siapa? kenyot bae. Nuhun. Teh telimang ya gimana? Rek sira besi. Nuhun. Kok. Wih, sirke ngomongnya waduh. Membabab. Aja beribin. Sira nyanyi harus bisa. Si kenyot harus bisa. Aja lo ngisin-ngisin akan si oleh. Weh, ngisin tolong. Ada ngisang-ngisang sira mani. Ngisin. Si kenyot nyanyi harus bisa. Mau kasih siapa kan? Sing tua kan? Sing uangnya, Ya, sing uangnya si apa? kayak Cina kan? Si sendok, sendok apa kan? Oh, si Nyiro. Sentong tolong. Iya, si Nyiro. Sentong. Si Compreng harus bisa nyanyi nih. Ke, sing bisa nyanyi. Nun. Nggak gaya apa maning sira? Pasti ki makin bisa ki langsung ki. Ya wes nyanyi. Re, Bisa langsung. ke. Tangan kan tapi re ke. 5. Jawar bisa re ke. Oh iya, atuh matane. Ike, 5. wah plongo bener bisa re ke. Tangan kita mana walu? Pira aku sih? Harus percaya sira. Tak hitung kok. Siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu. Tangan kita ki ana 8. 10. Siji, loro, telu, papat, lima, 6, 7, 8, 9, 10. Plongo ngitungnya sira. Sira plongo. Kira sejumber. Ate udah mereka menghitungnya cepat. Kok tangan kita kok. Iya, kok. Jere sira pira. Oke, kita melekot aku. Pira jere sira. 10 jere kita mau walu. Ya. Kok siji, loro, telu, papat, lima, Wah, bener ki. 6, pitu, wolu. Wah, pantesan, bocah. Terus iki mah. Siji, loro, telu, papat, lima, 6, 7, 8. Iki sing telu di itu siji. Wah, malah aku tak. Delang ke. Nyanyi mah nyanyi bae lah. Nyanyi. Lagu apa pengennya? Hah? Oke. Lagu cangcut be. Aja tak. Malam minggu ditinggal pergi sakit gigi. Go. Lagu brengsek kawe. Pilih. Milih. Mele. Pilih kita lah. Pilih. Lagu mau pas sakit gigi dikit lah. Sakit gigi. Wih, harus tegar kong dikit. Kong dikit. Kong dikit. Lagu lama be. Sing enak be ya. Malam minggu. Malam minggu. Woi, joget siki. Nyanyinya malam minggu ya. Ayo joget. Ada kerem-kerem biasa deh suka. Hah? Musik. Joget siki. Nyanyinya malam minggu. Rek. Joget siki. Nyanyinya malam minggu. Joget saiki nyanyine malam minggu. Nyanyi sih ke? Jogetnya malam minggu. Kebalik Allah. Sira goblok. Oh, yang ngomong aja kan udah mau kono. Ramen kak? Joget deh saiki. Nyanyi nih? Nyanyi
malam minggu. Malam minggu. Berarti joget nguyak bae saya kira. Iki na sampe dina apa kono? Dina Senin malam Selasa. Lah iya bro, aku nongol di malam minggu. Wis nuhun. Nguyuk nanti kamar. Wih, sirkina wong lagi enak-enak joget, engkonya. Kira nyanyi nih Cing. Nyanyi Siki joget malam minggu. Wis kah, ajaib pula. Gente. Madon. Gente, Gentilah. ditinggal pergi. Joget. Ditinggal pergi dikit. Ciptaan. Musik. Setan dong bocah ki makin ngerjani wong dawuk bae. Woi, terima kasih. Lagu nih. Nuhun. Nah nuhun. Wih, si Rene saya apa sih? Woi, Lanjut. Mana maning? Musik. Terima kasih. Semang Sule. Apa dia? Woi, Lanjut maning gak kek. si Rene. Apa lagi enak-enak? Lagu nek Ditinggal pergi. nyanyi sama orang. Nyanyi orang, lunga kita. Tepo. Anak apa natrek? Aja barak-barak pokoknya nyembur. Siji maneng. Ah, lagu apa maning? Aja sakit gigi lah. Iya kita lagi lara. Tangis bahagia. Aurora. Tangis bahagia. Joget. Padinirenakan iku. Jangan sing kalap iku comprek. Batur sing nembang. Lagu lagi enak-enak dirirenakan iku. Enak apa nego? Judulnya apa judulnya? Tangis bahagia. Tangis bahagia. Tangis iku apa? Nangis. Nangis bahagia. Gaguyon. Gaguyon ngekek kita. Nangis bari gaguyon. Lah iyalah. Berarti nyanyi orang. Nangis. Nangis berguyon. Iya. Nah, iya bener. Woi. Sudah. Baru tegar nyanyinya. Abalik. Abalik. Ada nyala duit. Nasi, nasi. Woi. Siapa ke? Nyala duit 10.000. Hei, Bayar. kamu prek gua mau kah? Prank. Kamu prek nggak mau gua kau bayar. Nyala duit 10.000. Oh, kalah. Tuh, laka. Iki mas pulang melaka. Anane orang ewu. Ya, berapa? Sauna laka maning. Proyek dek. Serak Anane pira, anane sewu. berapa? Sauna itu anak mau tinggal 500. Belum. Jadi datang 10.000. Bocah mah. Woi, kan di kau pemaksaan, Nun. Lah kan 10.000 mah. Anaknya pira? Nah, kedua 2.000. Oke. Wis kita mah aning baturan mah. Oke, duit teh ki 10.000 Melaka ya. Anane ku 8.000 ku. Produk temen iki
Iki pira? 2000. Oh, dibalikakan iki nih. 2000. Iki 2000. papat tambah papat. Papat tambah papat itu. Ya aku, roro tambah roro. Papat. Dibalikakan mana itu? Iya. Patang ewu ku, roro tambah roro. Papat. Lah iya. Bolak balik. Bolak balik. Ya belum ewu. Iya benar boy. Enggak plong. Sabi kena. Pakai kira. Kita nyari duit. Lah iya. 10.000. 10.000. Ana naruh ke. Ah, iya roro ewu. Ana naruh ke. Ya roro ewu wes. Oh, berarti sini dutang belum ewu mana? Iki. Kan dia pengen nyilih duit. Iya. 10.000 iya mama, anaknya roro ewu. Untuk tampan nih. Diterima nih dek. Iya. Berarti dutang belum ewu. Saya utang rene. Kita nyuruh utang dari iya lah. Ih, sing ngegain siapa? Utang siapa? Apa limbang sama? Woi, kita nyari duit. Ya kok. Ngererai sirap. Wih, rai. Ya. Kita nyari duit. Ya kok. 10.000. 10.000. Ini sirap kok. Ya kok. Anana Anak orang ewu. pas tampan ya 2.000 kok. Ya kok. Berarti kan 8.000 maning. Ya wes. Sirap dutang. Ya wes kita nang utang ngira belum ewu. Iya, kan. Kita ora ya. Ya wis ya. Kita balik. Ya wes balik. Awas. Ajen kok anak. Sirkit jundel maning. Inde. Kok tangganan kono kok. Woi. Kita nak nyilih duit bisa sekali awas, isin nama siraman. Wes ya, kan apa? Woi. Woi. Apa? Engkau apa? Assalamualaikum. Salah. Puas tenaga. Ngambil jalan aja. Ngerti. Nyilih duit ongko, Nilai duit ongko. ngoba bodo ongko, Bodoh ongko. buku duit oleh utang. Gua kita nang boleh utang sih wong tua. Si wong Batak. Wih, gegelatnya apa mana sing hilangnya gini. Anak bayi sing Woi, hilang. 2.000 mau hilang. Wih, duh. Kunci motor kalau salah. Weh, dana keke, ganti disket. Oh iya. Oh, kena cek. Oh, tak. Woi, tak mantoni lah. Wih, iya kok. Kadang ngasal. Anak tak kunci nih. Anakku pasti namaku. Kunci kok. Kunci entut. Hoi, hoi, hoi. Nyak. Sake doyan. Jaluk. Jaluk. Kok wih. Benar saya. Wih. Wih, aja ngomong-ngomong. Rene. Sira derang dah. Hah? Derang dah sira. Ih, wong arep bebantu jadi ku nerang dah bae. Orang dua sira. Ya. Ya, berarti masih cepet nih kita. Arep bebantu age udah dunungan sih dah. His, sira tonggo ini kana. Apa nek? Gati bae tonggo di warung Tesarma. Lain teh sarmi. Tuh, tukang pecel tuh. Ya wes. Aduh Tesarma, Nah, Tesarma. Imanyot. Apa? Bong-bong gimana? Diudak-udak atumbal ka udah kita. Bener, Mang. Dikejar-kejar moal ka kejar. Wes kita na waktu na wes mepet, kita na kasuk arep daya Aduh, ngaca gede. ning ranca gede. Kita selamatkan Bapak Hajat, selamat para penonton, selamat rombongan Ibu Juni. Kami tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.